Sampuni kide Sang Prabu Yudhistira wonten ring pantaraning swarga kelawan neraka saneka baos ayatan setanebih Dewa Ratu Agung peserangka parat muni nyelametang ragem laib magrudugan jantos mekaplo punika sareng timpal-timpalipun kada kelida kaneka lele riantukan genah kiri kedahating madur gamu ini keparatmu ni kelile gantuk batu ni mewastu dak lidak arkipun Prabu Dharma mamargi Tan sida rari sida menang kiri ke riantukan kawon sami panggil kita ngelanturan sekali hangan ide ngelanturan pemargi saget ngakasih Rikan ya kan ide Sang Prabu Yudhistira ngelanturang pemargi tanggamu hidemang wenten teje dumilah nyanda pemar gini bilih genine punika sani gumanti nyanegang wah pemargi hide Sang Prabu Darmawangsa waluyannya kadi api kawah gunung kerasa yang panas genine punika oleh kita Sang Prabu Darmawangsa winaluya kadi panas kawah gunung kape kayun oleh
Hide Sang Prabu Yudhistira. panas ide kisut paling Kepanesan anganide Sang Yudhistira jantos kisuk carmanidene nanes punika panesi kerasuyan antuk ambuh ademo bilih-bilih wenten raris amun akme sane kadunu ke ambunin oleh Hide Sang Prabu Yudhistira. dahat apek lintang Nganinin raris ambune punika dahating kaon ke ambunin oleh Hide Sang Prabu Darmawangsa apa pengit bengkel ambunin gelis nglintang dia sedung lempun ora sedan side jenek ido kirike antuk ambusane kaon punika ora side ngelanturang pemargin hidene iya diastun ke kawawu antuk lempor pekayunan dene lantur mamarga tegal abok jiambar panggung sedek punika hideng ngelanturang pemargi ade kocak kadyangan demangge tegal buksane dahat jimar pisan ngalikop nompel pangagesi boke punika raris ngalikup kadihangan Hide Sang Prabu Yudhistira sahe jenumpel pengaksian idene sekadi api hiasipun
rasu yang bukiane numpel pengaksian itu Sang Prabu Yudhistira kadiapius ipun ibu kerasayang kepadangan sang bupati punika sanes ngawinan kepetengan Tanjeng Aton pejajaran itu Sang Prabu tegal benang saran Eri sampun dikida Sang Prabu Helengarengaraga ngaton raris budi kepejajaran jagate iate kocapi demanggih tegal penangsaran lintang jembat kantos panggih dan pedanggu Mawas pusir Raja Yudhistira haning tegal penangsaran katon jimar dewa tuakem mecicingak rarisida Sang Prabu dan mewangse di kering tegal penangsaran lingakitan kadi-kadi wastutan sida pudi kepanggih tanggunnya ni ante akan padang nyotaji semalih kewedanan ring tegal penangsaran punika padang nyani wantasan jatuh ani madan taji tanji wenten lian entik-entikan ani panggih kiri ke tan sida menguing risik kuentenan rarisida Sang Meraga Sang Hyang Atma tan sida ngelintangin punika tegal penangsarane ani kepanggih dakating madu dame ngantak panase anu lari mawuh raris kadi sinar ide Sang Hyang Aditya ngentak-ngentak panase saling malu
cerita raris paro atmu ni tanju sidonanin panes Ida Sang Hyang Aditya Dewa Ratu Agung saling pemalunin lagi ngereh genah ma emonan Selagan batu Sani agang kasanggo dayu antukake pare atmoni daging ngererah paemonan wentan sane manguh batu belah ring belahan batu ni punika kasembuhan dayo merikur Ida Sang Hyang Atma magele bagan badoni nyope ini punika sane kepangge oleh kita Sang Prabu Darma Wangsuryanto kantan dados palasa kaon kelawan becike boleh mesiliban kering batu ne ane belah tekeuli di jeban janu ne kejepit rekihatmu ne kiri ke dada kedandas tulang ne yening sampun kadipunika bancana nibenin Sang Hyang Atma napi puarani done mejante nangani done bakal benyah hajur dedak lidak punika jepit batu gade hanya ande maka cerit sekadiasa punika kuwentenan Sang Hyang Atma menandang kesangsaran sane ngetus manah Dewa Ratu Agung memah punika rahidone saheja meka curip punika jantos otak idone kantos puluhani maka cerong dong Dewa Ratu niki sekadiasa punika kepangge sami kekapi kanten angani Ida Sang Hyang Atma nenten juwenten kantun becik ringsak dedak lili gedegen batu daduh pariangen kadyangan Ida Sang Yudhistira mangge ini ketika dipunik